Yes, irentuko ile mwaka yoyo ngiri yele melongoli na itandatu ngakwata ogeni kinteto cietu cia weru thaa mugwanja rito riakwa ni Raymond Mwenda tukianjiriria acio iri njira imwe ya ukilia kana gaka ije kanisa ya Methodist ya Kaelo ni yite amo kuwatanithia akuru na akuru na twana tu nini kenda bakuria kenda ba bethia be ategemezi ba mwaka yuturi mwandiki wetu Anteto Nicola Chabari ena rugono ruru boys tubateri kubutha mante ame kana gakaiji tuonete a lot of negligence gitumi mwana mwijinwe mukamati imugongo na akaya kwithirwa ati kuthira muthire umwega no agombe kwithirwa mugongo uju kithira ikena nto kanicha ya MCK Kaelo Circuit baithuranirite akuru nikenda bathina mbeno karanira na anthaka achiao na anabao batwiji ibanini na moroto wa kubarutana nikenda abaithirwa bana mukurire umwega kire society ira tuli na arakana gakaije gakuonera mantu ne jara maingi inchobine mantu nekinyaju otunga igwetunga kira mira naratu kuona ikrai kire mantu ja crimes na Anteto ire itiagirite na tuga ja kanisa tuti karakaire tukiri no mwanga tuthire something tugwatie kamwanki nikenda kamwanki ga spread across our society ga spread all over the country nikenda tumba ku reclaim the glory kana gaka kakaiji ukenda ukunja samaki kunja warira ye impinyu ukayakorega kauma itho ikintu kinene muno kwikunja ina ibut kwenda kana kai karitano raka kanini kenda inya kai kura katika kulwa kana kulwa nja ira ibatiri twana tuto toye ituko endangered na venera mbingi ikwa rais mostly ki motorero kawaida iriuma kiritwal kitwana totoye baraba ukugo wingi nobo barokugo baina crimes nobo barokugo babungi njera nara nobo na anaboiba niete aritina nemno so yambo that ne kariye kalamite o utem to safa kaye kawa kale kwa ukinya kale kaye kakaeta boya kaye kakare oita boya tuteta twena royoro ya rwari betu ikwantu awatire thwanire mbaru na tukariya kanisa tutukiromba kinyanthe goro county eto batu bawate thwanire mbaru ikenda tukombo support kana kaeje no tuikaulanite in the community batongoretwe ni Reverend Igwa Asaketi eno baliuga ati mwana moja kaya kurekerwo gu nombe kura aburu. It's a challenge to the society that ora to emphasize mantu angao child onto bubu amboy child ibuendele let the church be a brain child onto bu then after which and warabange be embrace onto bo bakumba ku nurture the boy child tukarega go step up kana gaka gakaije gakathira na ikie tuminande tuchukitie this mantle ja kanisa ya MCK Kaelo na tutongeretwe ni akuru na timu eje turambire program we na program we tethire takayambirije na arua inaanza leo lakini program tukiendelea nayo continuously mwanka tuhakikishe tuko meet our goal. Kuma Kaelo Gebe North, Peter Class, Chabari. Oretu ngumite mwaka yo mweru akariba ntomberi bore patena bya kuwererwa pone kumane na kuma kwa kwetete na mbere kuoneka ntereu na kinya wagi boroi akariba ndi bakuria thirikari kubabya kurabya otethio na muno masukuru kenda aritopa ona bya kurera abasoka sukuru mwandiki wetu Anteto Kakimutegi ena ruono ruru Ntugo ya mbere kiri mwanka wa 2026 na ere ntugo iranto babateri kumiamukira na gikeno akariba bore na munoba guntukura kwa mutako mungania ntumburi na ntere chingi boba riuga batiko nonto bagukenera nonto bayorarirare bakunoririte metho nonto irio bira barandite kabyambirite kumi wagi boambura na kuongera kironda burubati bagachokia na skuru na mbiki umya kiyete ndiko menyenya thigongo tokaruga ambi yorere jera tutererigirite na irio ararete na inya mono nonto mwanka na ndi nyogataga myunde neto butegintu tumenya kurita na batu na ndi twina na tugachokia skuru twina manto ja maingi ja kwendaka na mwanka na ndi ora kurarira utike tumba kuthithia ndiko menya imbi tokarugira ana kethira imaiga tukabekera riko na ndote byo twina byo kapisa imparana torete boloi ko na nde botethio bweto na tukatagero nyaroterero a urethi kinyore thibwena amparo no ntonya bwato kugurira bya kuria ore gora kinyangi kemwe magana yere ya 50 ka magana 3
kwatwika nande kinya irio nande kwatwika otiomba kugurira otiomba irio ukitethathira kuona na kainya mwamba nwene yire inya 2026 tutikumea tukaendelea atia ikumire nande kinyana betu bongwa tutikumea baeteta skuru atia niunda yongwa itutegereni bono te ntugiku nande twina kumu mono 2026 tutikumea tukatithia atia tutetieni bura kumbikikia nikenda inyana bomba weta skuru bwega nikenda maendeleo yo yomba kwa uturo bobu yomba kwa bwega ibo kwana kinya bathi mbura ni raurire mwaka ju utekintu yaura utekintu yaumithia na gonto kunde nande ukwina okuma gwita kuma maithitha to mwanga zo boiga utekintu yake ukigwitwa mbura no utebia kurabia umya ndene bya umire biroma nande bathi kwenda thinene na muno gukurukira ana kinya gucokiana skuru kwina thina sana gwitikia tukethera kwina thina muno no ntwana bara baingi nte gwitikia baka faulu gucoka skuru no ntwa aciari bara bao batena inya iromba riendikire atongoria barete no irio bia msanda machukuru na walito bonegia kubawatira na nkuruki bakiromba nkinya kureterwa mbasare mapema bone no gya kuria bichi na kio toe wote thio bo irio kinya bikia ya no skuru nya batwe atori bakwa munganya twe na mpare mbe itureterwa irio nya batwe na irio bia tukuretwa biretwe biewe kila mtu tebi no ndo bira binge bie ya bikero indisability yanga iba ko bakoewa kwa to kapite no kwa antu bonde anene bau beto bagwetwa anene no ndo twabathurira tyo tukibeta anene ou na ne anene ituije ne anene endi utetethie bwao tukona iba tutegere nikenda tukaomba gwita bwega na bau beto bakare bwega batyo twenda muno baturethera inyirie skuru ana bau beto bakare bone bia kuria itu no ndo kinya thinere rikuthai bia kuria batyo turi aciari bira turi maga ibyo tuikagia skuru ana beto bakarugairo na ndi kwa ukinya mwarimu wengwa na utwetia mbesa nyingi muno tonto kinya wengwa ate kuona nako itirana bau skuru bia kuria tongeria betu MP ndikiri hato buramba nya kukombekana nya bwa tutetheririo no tuthaibu kona bura koko kuromera ino bikaretwa skuru no ana bakona bia kuria twe basulikira cia skuru emonanda mono twina thina mbe turategete irio mundene na ndetha yo tebio tutemia tukathithia atia kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi. Mwaka jojo 2026 mathabu ya siasa yeregeri uchencha muno itene binene byande gorone bobo ukioneka muno kegetikia munini wa rais kia kirukiro wa Amerika dhure kindeke ara ODM ikwirigera kuona gitikie ngavana Granley Wanga akiona kuenderwa kwa munini wa Ruto kithurano no kinene twitite mwandiki wetu Anteto Mbete Kenya ena rugono ruru 2026 ni mwaka jukethirwa na urito bonene kienine gya siasa juri mwaka juri siasa no mwanka baibangani no ntoba ithurano binene bya 2027 achore bakirigirwa kugaruka anthu gutwika achore pamo bagitonya bangi bakiumaruka na bangi bagitejanirwa. It's gonna be noisy, yeah. I don't want to say it's gonna be messy, yeah, but there'll be casualties. Kiuria kiria kinene mathuganio ni jabara baingi ni ri no Rais Ruto akathura gutwika munini wawe kuromba kibindi kebire. We have got a party position. We also have communities. You see a lot of communities trying to make up their individual position. So we are watching on what happens here. Is it likely to affect the position of Professor Kithure Kindiki now that some of the leaders... Certainly. This is real politics. Do you want the truth or the cousin of the truth? The truth. Certainly. Certainly there's going to be casualties. And he is likely to be one of the casualties? Yes. So Kindiki atena mbati. My brother ntoko wish baya no that in competition na te uombe ngere ngwere ni ainte na we no tioro ndida bo lakini yango ndo prepare that kinyawe the maximum meri ya inayo imeri 22 arete ndekira no nto you not and you will not be William Ruto's choice of right. Kiuria giki kirija ni untu bwa mbere kuri na ngwataniro ya broad based government katika thirikari na ODM bara bethiritwo bakinyirie batijukia nthia gitike munini wa rais kira Professor Kithure Kindiki akaririte kagitene gaka.
emphasis is on strengthening our party, ODM, so that we can negotiate for the highest position in the land. If we have to go for a lower position, it must not be lower than number 2. Bakioneka kuinyiria Rais Ruto gutia ngwataniro iria yekire na baba wao Raila Odinga mbere ya gikuo kiawe. Said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Mwaka 2027, we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September, we are either in government or we are government. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie, kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Na uria ntukwigukia no Rais Ruto akoneka kurikia ndugu na ODM nguti kithiurunka kuombeka akajuke mukariri gite wa ODM uria no we gavana wa Mabe Gladys Wanga kanyeneka munini wa Rais tugitakiri ithurano bya 2027. Zamani nilikuwa nasikia wakisema ODM, unasema mko tayari. Kweli mko tayari ama mko tayari nyinyi? ODM mko tayari? Na sisi UDA na Kenya Kwanza tuko tayari. Kwa hivyo tujipange, tuunde serikali, tupeleke Kenya first world. Ende aranyongwe kuruma ni kwithira rukuo ni rwanjiritie kuruma kiamene giki kia ODM gukioneka kambi ingi iria buruite kwenda kurijanira methene mwe na Rais Ruto. Wanaenda mikutano ya siri kule Kilgoris kuuza chama kwa Mheshimiwa William Ruto. Tukawamulika, unajua Nairobi, Aladwa yuko hapa. Nairobi unaweza ona mtu amekuibia simu. Ukisema mwizi, yeye anageuka anasema mwizi. Halafu wanaanza kukupiga. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto. Wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia. Te ODM akimundu wa kiendeke. Masabuja kura ni jokaraja kajomba kurema kwa mubwira ni untuba Mount Kenya West wetana gachagua na Mount Kenya East kinyakethera kuri baba kwa mugwata mbaru kuri na bange barabara gete buru kwinya kanyereka ao. Kenda tosevu kendekea rais wetu Mumeru. Imwanga toko Ruto 2027 ni kenda bageta BPO no yathira ngogewe anenkera kendekea rais wetu. Adhani akolinga vyama aleta mwana wetu Kindiki amwethia number 2 gitikira saitoti yewe nakyo. Ate bote konganya gitiku ni bukwatiga nageke atugire kingi kirimene nderengi rushi. Bwina kyo already. Utigirio nyombe ku itokarombe kwa muturi. Nandibwire be prepared. Ruto is very heartless. Ate muchore atumba witikika na kono na tusalitiete. We can only be foolish to be cheated by him the second time. Bati tutereja mwana wetu. Bati tutereja ambi. Kira tureja maendeleo gukurukira bugo kugaigo ana betu. Kuringana na ataramba siasa tekiendeki yake uri ugwatine bwa gutigwa mpione mwakene juju 2026. Kinyamo Musalia Mudavadi kuombeka agatigwa mundune kumania na kwago ugwatimbaru kumakiri Mulembe Nation. If Ruto wants the lawyers to support him in 2027, he will come afresh on fresh terms. And that is not disrespect. Sahi anatengeneza fresh terms with the great Luo community. He is struggling to make fresh terms with the great Kikuyu community and other communities. How can Musalia from nowhere say sisi tunaunga mkono Musalia, mlikuwa wapi na Waluya wakikuambia hiyo? Casualty wa mbere omba kwithirwa Musalia Mudavadi na gitumi nkuga Musalia Mudavadi ikwithirwa ibaere convinced akunja kiama kiawe na atonya thirikari-ini kou gutigi ntomba kwithirwa na kio ge kuga na kubaginira na kio kanya uria abaginire 2022. Kiuria kingi ni ri neta Rais Ruto akagita kenda kugwiria antu baba bonthe kung'ania gikabu kiawe gia kura akumbika gukendekithwa kura ya maoni guchincha katiba kenda kuongera tonya tuotongerie na ri akenya baba getikiria
Some just don't want to vote for individuals. But if there are key constitutional issues, this is an opportunity. And there could be no greater opportunity. Nandi ni metho mbonera na matumbigirwa. Nchinyari Kenya, Weru TV. Yes, nkona ikilugite ndaika 16 kuma ciikuru mabwega thaa 7 cia muthenya ayo nkonela kanya kanini gakuruka incongerete na nteto ngoruki ukaevaeva. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Igitara thigonko ni igitara kwijamo gukenera na biro bire nankanya ni gintu kia gitumi muno kirigikeno kianja ibwaga akenya nontu bwa kuthura na gwitikia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Ngano na Joy Max Mivoko Flour na gututwikiria namba 1 nthiguru yonthe. Ibwaga ukaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni untu bwa gutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelor's, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mama Kanana, miuzi yako unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra Ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium.
o kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo Aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia umithio igwatire niro riro gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jomwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki Aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 nukubanga kugura ngari asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu jwaku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina garantas kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunza rure yakwe nagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We train marketable and skills-based courses in journalism, engineering, catering, food and beverage, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. With fully equipped, cutting-edge facilities, affordable fees and exciting co-curricular activities, Jordan College is your best choice. Apply now for our January intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Yes, ngakugwata ugeni ringi kinteto cietu cia weru thaa mugwanja tuwita mbere gutamburukia cio atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi mwakene muthiru wa 2025 ibonekete kwithira bena mpathu kumania na katibo bamwe bakiwata mbaru utongoria ba mutongeria wa kaunti yu niwe Muthomi Njuki na bangi bakireana na utongoria bwawe ora mwandiki wetu Anteto Martin Mugambi otariria mwanka wa 2025 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuroyura mpaga na nkinya nkujanio. Wende ni mujike Njuki. Hapana. Njuki ni mwizi. Sasa yeye anawaambia hapo mkuje sisi tujawaita. Sisi we have a mandate of public. Mbona tunakujanga na mkujanga? Wacha tuwape mandate. No, ile kitu. Enda mshike Njuki, muweke ndani. Hapana, sisi hatushiki Njuki na tushiki anybody. Tuko kueshua kuna pesa zipi tuwezekana. Nkujanio cia mbere ironeka ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi cionekete rita rimwe mairikana mathatu MCA bamwe ba kaunti no bagikuranagĩra metho kwa metho na bara bangi nontu bwa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya uruti bwa wira. Twaugire riu ni metho thaino yachokire mbio methori oro nkundi na karateka ciaku pigana hiyo endwa nani mbie nkindane erega kindengenio nkuru antu bakoba mukothi mabone boro kwanga mukothi maragito gwikagira barabara maramu na kila kitu bachobe bone marengo na rongwagarira uga budget timbega. Mimi nimesikia milioni 1 ilikuwa inapewa kila mmoja, lakini mimi na wenzangu tumesimama tukasema maisha ya wananchi iko mbele ya pesa, na ndio maana leo tuko hapa. Ria mbere MCA regani batongoretwe na MCA wegamba ng'ombe Joseph Njerwing'ara na MCA wa Mitheru na Batikinuthia barakuranira metho nuntu bwa bajeti ya kaunti ya Tharaka Nithi ya mwaka wa 2025-2026. MCAs bachuke gamba ng'ombe ibaraganie na budget mara ibaraganie na budget Tharaka Nithi county kana Tharaka no turi ande itwaraganie na budget wenda kuombera biongo bieto kabie bithogu. And I'm here to say this budget, Mr. Speaker, I reject it with a lot of energy. By passing this budget,
so that our hospitals can have drugs, we can have improvement on our roads, we can have the ECD classes, we can have the certified Cs, and we know Mr. No retreat! No surrender! No retreat! No surrender! One day wetu Mukodima yanenkero milioni 16 na ngiri magana matano. One day wetu Ankondi yanenkero 0. One day wetu Mudambe yanenkero milioni 9. One day wetu Midero yanenkero 0. Uani 0. Mpagaga ino ikinyetie bantu mwanka kariba kaunti ya Tharaka Nithi baraba kuregana na baraba kugwatanira na ntere ino chiechire wana babaraukanira gukuranira metho na into bya magiri na magiri ma mbecha kwinyangika mbari chiegwa njau kiri gicigo mbunge kia Maraka Gita karwaria rwa muingi. Tulienda komiti ya budget bakanso budget yeno bakanso budget yeno ino nendo achiengete chia ndo achia MCA wa Babaira Chokera Kagita gataikaraja haha ara MCA wa Muthambi Morris Maugwe bithire gatagati kando aino nontubu wa mutongoria wa baraba ingi ndeni ya bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Kithinji Savia na Luke Marengo uraruta wa gitini Kagita gaku gusindania te gusainera tari ndere ari gucenjanwa ndethi kujukia nkenariwa no wande mwana omorie no gwakoria ni gaturo no andine bobi emugwatere ni anita iyo ntikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti no ntombiti nego torera ana beto barabe Mukodima kienini giotirie mwekiri gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe kuratwika Lukinyaga Marengo MCA wa Mukodima urari mutongoria wa baraba ingi kiri bunge ya kaunti no Kagita kuo atiko gwatira thirikari na kogukagarũranwe na Kithinji Savia urari akorutarutwa i Marengo aguka nyuma na kogukenda choka gitini giake Kithinji agirutwa Marengo ekirwa TSP was not involved. No munde TSP ge ukairerua e participate in an illegality. Na twarega egatwika nembara. Na nenkwenda kuga it has been very unfortunate. Gotwika muntu tamaugo ona embati ntije mbie tumaga kama takaruma gengalini. Niko eteria gwisosola nuntu aringwa mbale etikalimbala ekalele toki ongone kalemi akelinga kwa makobi ne gaturo. It is very unfortunate. Irari ngemu ya kugiria kuthuranwa no akamuntu mwangariria kiuga ambu akiuga akolingwa angagwikarerwa onuno longo tatu twe TSP ne tuleguja takatwe batike kanyuma lakini leo no tokwegwa twe thirikari ni nonto na tuni tulaelo opportunity ya kweza tweku guteba antu mararwaga in fact gutendo eraruirwe kanda beraga ne tutikaneni na mbara riu ndije keto kanda mwikarite kiongo ngikana na tutikana na mbara kana no kanda mwikarite buri akabekaragira rome bakibarumagia bakiuga gambu mwanka uyo mubunge Patrick Munene na ngabana Muthomi Njuki muntu nethe barakuranira metho gitwikikanaga gutire gwo kwenda kunyia kiri urongi riu keugwa tukuromba gitikia nio ntukuromba gitikia MCA tukuromba gitikia mujumbe tukuromba gitikia governor mau makuromba itine ni turutana na moko ugacha kwegwa wena bata na kurumia muntu mocina nake muntu negwa kiromba gitikia mujumbe aria netwa John Wambabu Kagita gankujani no cionthe ikiumanagia na mirandi na nkinyothi wa mbere kiri gicigo mbunge gachuke gamba ng'ombe mubunge Patrick Munene akiugaga nwe wakite thoko ya tauni ya Chuka na thoko ya Cheronto burabo aretire mpaga gaindito ngavana Muthomi Njuki akiugaga thoko ino ciakitwe mundanu wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na nwe kuuga utikagite muntu gakwira nguru na kunengera ciumia ciiri uthame niu nakwira baria ni gwakwa taito ya baria kuona baria yandikite Tharaka Nithi county na thaino wigite drone ni Muthomi Wanjo koguo ntikona muntu ngungi kwinga baria akiugaga muntu akwenda kwinga antu baria access ya taito ni ambe arembe kura atuike governor ethwa ina access ya taito acha ne wera antu mathame thaino niu ni neo Ntugo gwa ntugo ne kubichie gicibitari nene ya Chuka ngabana Muthomi Njuki na mubunge Patrick Munene batako gwatanira no bateri kurutha kiathi tha igana na kum
Michetho ya CHAN mwaka wa 2025 nionekete kureta amwe Kenya na kinyana na siasa. Na cio nthaka cia Harambee Stars cikionanio chamba bo bienine. Mwandiki wetu wa nteto cia michetho